Kad krenu godišnji odmori, najčešća pitanja koje imamo u ordinaciji su kada dete može krenuti na letovanje, u kom uzrastu, od kog uzrasta već, čime može da putuje, kuda može da putuje, gde, koja je to destinacija i na kraju ono što je po meni veoma važno, šta je to što čini tu putnu apoteku. Promenila su se vremena, pa se promenio i uzrast deteta sa kojim se može putovati. Tako da je sad već od 3. meseca moguće putovati sa bebom. Preporuka naša, morali smo da definišemo stav, je da sa 3 meseca se može putovati sa bebom ako imate svoju kuću na moru ili planini. Pošto imate pun komfor kao u sopstvenom stanu. Od 6. meseca se već može ići na sve druge destinacije i preporuka je da to ipak bude recimo apartmanski smeštaj sa upotrebom kuhinje gde će mama moći da steriliše bočice, da pripremi hranu, jer hotelska hrana ipak nije najadekvatniji i najsrećniji izbor detetu prve godine života. Što se tiče planine, isto me često pitaju roditelji na koju planinu, na koju nadmorsku visinu, opet bi tu bio jedan stav vrlo jasan, da se do 1000 metara nadmorske visine vode deca do navršene godine života, a potom mogu ići na više planine. To je naša Tara, Zlatibor, Divčibara. To je znači što se tiče tog uzrasta kad se može putovati. Dakle, od 3. meseca pa nadalje je moguće. Koje je prevozno sredstvo? Naravno da je najbolji izbor avionski prevoz. Ali opet i avionom se ne može stići tamo gde bismo želeli, baš na sve destinacije. Ono što je jako važno kad se putuje avionom je da prilikom poletanja i sletanja, kad je velika promena pritiska, da dete ima ili flašicu ili da pritom sisa majku ili da starije dete žvaće žvakaću gumu, da otvara usta, zato što je kod dece mnogo veća razlika u stvaranju tog pritiska, samim tim i mogu da budu neželjene reakcije tipa jakog bola u uhu, plača i tako dalje. Što se tiče drugih prevoznih sredstava koja se zapravo i najčešće koriste kad su mala deca u pitanju, to jeste auto. Ono što bih htela da podvučem je da se svakako pravi pauza na svaka 2-3 sata, da se sa decom putuje danju, ako je tata vozač ili mama. Postoji takođe na internetu mapa, na svim benzinskim pumpama, na tim stajalištima gde su restorani, postoji taj baby friendly sistem gde se može prepoviti beba, nahraniti, stoličica za malo veće dete. To je sve lepo prikazano na internetu, dakle i da se to pogleda pre nego što se krene. Kad se stane, svakako treba provetriti auto, dati deci neku užinu, ponuditi ih sokom, vodom. I za vreme same vožnje ne bi trebalo da se nude svaki čas da jedu, zato što mogu i da povrate.